ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба шабакаи қадамшоҳи сейф. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худтонро дар комментария нависед. раҳмати пешакӣ барои дастгириятон. дӯстони азиз, заҳмат нашавад наворро падалиса кунед дар имо, ватсап, вайбер. қиссае ки ирӯз мо пешкаши шумо мегардонем дар худ маъноҳои зиёде дорад. маънои қиссаро нофаҳмида дар зери навор дашмонҳои қабе накунед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. инак ба хондани қисса шурӯъ мекунам. зане ки фарзандонаш аз гуруснагӣ гирья мекарданд, аммо ин зани бечора саргардон буд. зане буд ки 4 фарзанди хурде дошт, аммо шавҳараш чанд сол пеш вафот карда буд. мушкилии зиндагӣ занро харобу хазон карда буд, зеро хӯрондану пӯшондани ин 4 фарзанди хурдакак осон набуд. ин кӯдакон шабу рӯз барои як бурдаи нон гирья мекарданд. вақте ки модар гирьяҳои ин кӯдакони хурдашро медид, ҷигарҳояш мерехту қалбаш пора пора мешуд. ин зан дар зиндагӣ ягона роҳи даромад надошт, зеро аз шавҳараш маҳрум гашта буд ва чун як бевазани дастнигари саргардон буд. рӯз то рӯз вазъи шароиташ, зиндагиаш вазнин шудан гирифт. ин модар бечора, камбағал ба хотири кӯдакони хурдаш ба талбандагӣ баромад. дар ҳар хонае ки медаромад, барояш чизе намедоданд ва ба ӯ суханҳои қабеҳ мегуфтанд. дӯстони азиз, зиндагӣ аҷаб қомати инсонро хам мекардааст. зеро зиндагӣ рӯзу шаб гирьяву ханда, ҷабру вафо, неку бад, хушбахтиву бадбахтиҳо дорад. ин зани бечора бошад, ба чунин азоби зиндагӣ гирифтор буд. барои талбидан ҳар хонае ки дохил мешуд, ӯро пеш мекарданд ва чизе намедоданд. рӯзе ба хонаи як марди пулдор барои талбидан меравад. ин марди пулдор ба ин зан чанд пуле медиҳад. рӯзи дуюм ҳам ин модар хонаи ин марди пулдор барои талбандагӣ меравад ва марди пулдор боз бенасибаш намекунад. вақте ки рӯзи сеюм барои талбидан ба хонаи марди пулдор дохил мешавад, пас марди пулдор чунин шарт мегузорад: агар ҳамроҳи ман ҳамхобагӣ кунӣ, пас чизе ки хоҳӣ барои фарзандонат медиҳам. ин зан аз худо тарсида қабул намекунад ва ба хонааш омада ба сӯи кӯдакони гуруснааш нигариста гирья мекунад. аз гуруснагӣ ҳоли фарзандон бисёр бад мешавад. пас зан ба хулосае меояд ки бояд барои ҳамхобагӣ розӣ шавад, зеро фарзандонаш аз гуруснагӣ ҳалок мешаванд. оқибат розӣ мешавад ва бо он мард ҳарду дар як хона танҳо медароянд ва тамоми либосҳояшонро аз баданашон берун мекунанд. вақте ки мард дар зан нигоҳ мекунад, мебинад ки бадани зан бениҳоят сахт меларзад. пас аз зан мепурсад: чаро ин қадар меларзӣ? зан мегӯяд: шарм мекунам, зеро мабодо моро касе набинад. мард мегӯяд: ман ҳамаи дару тирезаҳоро маҳкам кардаам, касе моро дида наметавонад. пас зан мегӯяд: бале, ту ҳамаи дарҳоро маҳкам кардӣ, аммо он даре ки худованд назорат мекунад, маҳкамаш накардаӣ магар? ӯ моро намебинад. вақте ки мард ин суханро аз даҳони зан мешунавад, дарҳол ба ҳуш омада ва гуфт: эй модар, ту рост мегӯӣ, худованд моро мебинад. пас либосҳоятро пӯш, мо зино намекунем. аз ин рӯз пас туро ба мисли модарам медонам ва дастгирият мекунам, зеро ту дар ҳақиқат зани худотарс будаӣ. азизони дил, дар ҷомеаи мо ҳамин чунин мардоне ёфт мешавад ки
на танҳо бо бевазанҳо, балки бо духтарони ятиму бепарастор ҳамхоба мешаванд. дар ин қисса мақсади асосии ин зан зино кардан набуд, зеро аз худо метарсид, такя бар парвардигор дошт. пас барои ҳамин ҳамхобагиашон барор нагирифт. барои ин модари бечора беҳтарин лаҳзаҳо буд, аммо беҳтарин лаҳзаҳо барои баъзе сарватмандон нимо ин дискотека ва ё зино кардан бо бевазанҳо ва ё дар мошинҳои худ савор кардани духтарони бегона мебошад. ҳайфи чунин ҷавонмардоне ки худованд пулашон додаасту ақлашон надодааст. боқӣ қазоват аз шумо. қиссаи мо ҳам ба поён расид. раҳмат ки қиссаро то охирша гӯш карден. барои дастгирӣ лайк ва обуна шавен. фикрихтона дар комментария нависен ки боқӣ худованд ҳамата нигаҳбон бошад. то видеоҳои дигар. شما مادردار هستید؟ مادرتون نباید سر اگر مبوده با شما زنگ زد بیان که مادر شما از عالم رفت، در این حالت شما چیکار میکنید؟ فدای خانه و خانه تو مادر، فدای نیمه نانی تو مادر، بیرزد آب چشم میما بیرزد، نرزد آب چشم مانی تو مادر، بیرزد آب چشم میما بیرزد، نرزد آب چشم مانی تو مادر. مادری جانه جان مادری جانه، مهری مادر شیرین است شیرین تر از جانه، مادری جانه، مهری مادر شیرین است شیرین تر از جانه، مادری جانه. خدا نشونه تابو خیلی تشخیص جور میکشم. البته زمینه مادر یک سیاسی باید زکشیه ایجاز است در دنیا شخصی که برای انسان در از تحت نیازه مادر است. یعنی اون کس ولی مادر برای فرزند میگوست. دنیای من همان وقت تاریک میگردد که وقتی من به خود فکر میکنم که مادر من در این دنیا نیست. نه حالا دوام میکنم که بلابیش برام دنیا چشم کشید. در این حالا شما خود رو چه خیلیست میکنم؟ بله سیدی مرزان آبی چشم می مادری خود، بازری پای مکن تاجی سری خود، تو از شیری صفه در شیری مستی، مران جان مادرت رو مادرت رو، تو از شیری صفه در شیری مستی، مران جان مادرت رو مادرت رو، مادری جانه جان مادری جانه، مهری مادر شیرین است شیرین تر از جانه، مادری جانه، مهری مادر شیرین است شیرین تر از جانه. با مادر روزان شده گفتم میتونید که مادر جان من شما رو دوست میدارم و شما تمام هستی من هستید. البته چرا نه؟ بله میتونم زنگ زده من مادر جان من رو دوست میدارم. من این سخن رو هر روز پیش از کار رفتن مادر رو میگم که من شما رو دوست میدارم. میتونید روزی زنگ زنید. البته. الو سلام مادر جان عزیز. علیکم.
مادرجان من شما را دوست می‌دارم. شما تمام هستی زندگی من هستید. بچه جان من شما را یاد کردم. خوبی بچه شکر خدا. مادر جان من میخوام با تو بگم که خیلی دوستت میدارم و بهترین شخصیت در این دنیا برای من هستی مادر جان. بای بیزن مرن جان مادرت را، زی دستی زن مسو زن خواهرت را. به هر جای روی پیدا شود زن، مرن جان مادری غم پرورت را. به هر جای روی پیدا شود زن، مرن جان مادری غم پرورت را. مادری جانه جان مادری جانه، مهری مادر شیرین است شیرین تر از جانه. مادری جانه مهری مادر شیرین است شیرین تر از جانه. مادری جانه. Studio.com